Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Paz at taga Jones Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga inaksalaysayan ket pakasaritaan ti anak ko ani Ami. Sipod na yanak, agingga iti panagdakkel na. Nalidayak, gapu iti kasasaad na. Ngem impakita na, ti kinatibker na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Paz. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amok lakay, naragsak ka. Gaputa baba iti inaudi nga anak ta. Nagpintas ni Ami, oh. Kumita ka man kanya, kanak. Bakit? Kita, ano imbagdag iti mata ti anak ta? Huwag nagpaiso. Anya ti kayat asawan da ito eh. Lakay, madanagan. Bakit? Aglib ka pa lang iti trabaho. Ipa-check up ta ti anak ta. Wan lakay. Mami, Daddy, anya jay nanggag ko nga ibagbagayo maipapan iti kabsat ko. Anak, ipa-check up mi pa iti kapsat mo. Tapno maamuan tayo ti kasasaad na. Madlaw ko anay dumati kolor dagiti mata ni ating ko, Daddy. Agawam ti mangan. Tagbantay ka dito'y balay. Ipa-check up mi ni ading mo. Wan, Daddy, sapay la ko ma, tasaan anak karo ti sakit ni ading ko no at daman. Sapay lakom, anak ko. Mr. and Mrs. Bayang, ato yun ti resulta ti check up ti mata ti anak yo. Kat, kumusta doktor? Magagaran kami ang mga mo. Noan niya ti resulta ti check up na. Uwan nga ro, doktor. Ladi ni itak nga ibaga. Ngam adan diferensya dagiti mata ti anak yo. Anya, kasano na pasamak na ita? Apeng, Agkalma ka lang, bakit? Anyangin nga ro ti maaramid, doktor. No kayat yo, ipaoperayo ni Ami. Ngam saan lata asigurado no agbalin anormal ti panagkita na. Makakita matkit di. Ngam medyo nakapoy. una yung tigas-gasat ti anak talakay. Ami anak, Ami. Apay ka di, Daddy? Apay ama kay ayam ka kadag iti ubing alalaki Jeroar. Ha? Apay, Daddy? Madi ka di? Saan matkit di? Ngemuray dagiti babae lang kumati kaya ayam mo. Wan, Daddy? Agyaman tamaawatan nag. Para mo't lang iti pagsaatam na ito nga ipagbagak. Wan, Daddy? Sige nga rod. Tagpakadakpay kadagiti ka ay ayam ko. Lakay, apay nga inanawam ni Ami kat asidagdamat la dito eh. Wana, sa narumbang amaruam ama kay ayam kadagiti lalaki. May atin tag sigurado. Wan matkit ay nalakay, maragsakan na. Gaputa ipatpatag mo unay ti anak na. Oray kas di ti kasasaad na. Rumbang lang nga kasta. Gaputa anak ta ni Ami. Wan lakay, saan arumbang ay ayan ta ti anak ta. Manong,
Saan ading? Kukwak day ta. Apay ngay. Di ka nga ag sangit Mangag tumanan da mami kan daddy. Siyak tumanan ti ong tanda. Makitam, adaytan ni daddy. Apay kagsang sangit ti Adim, Aris. Kuha nga min daddy. Kaya't nakanujay trak-trak. Anya? Ami anak. Saan nga ayam ti babae ti trak-trak? Daddy. Hangamala. Ipabulod mo pa lang, Aris. Alam to matlaang. Wan, daddy. Di mo apapaan ni ading mo, Wen? Wan, daddy. Ami! Ami! Apay ka di, Mami. Umay ka dito, ay anak ko. Mami? Isuro ka nga glaba. Ha? Ay, wan, Mami. Kayat ko dayta. Agsursuro ka. Tapno amom nga ilaba dagiti kawas mo. Tainton dumakkel ka. Saan kanto ang nakakaasi anak ko? Amom to nga asikaswan ti bagim. Isurok amin kan ka ha. Aglaba, agdalos, kanda dumapay. Wan, Mami. Nagado ti lupas a lesson plan ko, lakay. Wan gayam, binilin mo kuman ni Ami, ta saan nga umad-adayo? Wen bakret. Di kagdanag. Nasingpat ni aming anak ta. Ibagbaga na nga roda kaya't nakumamat ti agadal. Ang makasano nga ta. Tadi namat unay makita ti suratin kan basaan na. Wan nga rod lakay. Ay na, maasya anak unay iti anak ta. Sige. Yenrol ta iti pagadalan. Para kadakwada nga da diferensya na. Wan lakay. Mami, daddy, agkapi kayo Intimplaan kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Ala, idi sumlatan ti talamisaan. Wan, mami. Agyaman kami, Aris. Adda ka didita ni aming ading mo. Kita man, tamang ano madayo. Wan, daddy. Adda ijay salas nga agay ayam. Ala, panawan na kami pa nga rod dito eh. Ingka ijayan ni ading mo, taamangan norumwar. Wan, mami. Ami anak, agawa am ti agdi ko sa, tayo makimisa. Amangan numala daw tayo. Wan, Mami. Mabiitan. Nakarubata kon bakit? Orayan talangan dagiti ubing. Wan lakay. Ni aming ay, nakarubuat ka din. Ay na, agdigdigos pa'y laeng. Ala, orayan tayo nga rod, makarubuat da. Mami, patgan nga ta ni Apo Diyos tikid daw ko iti kararag ko itay. Ha? Anya ting kararag mo, anak ko. Asapay lang ko ta makakita ak tumatlaang iti normal. Wenno saan, makaadalak tumatlaang. Wan, anak ko. Patgan ti Diyos day ta. Gapot patgan na ka. Ala, kamay kayon. Intayo pa yung mga niti restaurant. Naimbag abigat yo. Ma'am, sir. Kan, kastamot kan ka, neneng. Kastamet, sister. Kastamat, sister. Alaami, agmano ka kini sister, anak ko. Agmano ak, sister. Kaasyan na ka ti Diyos, iha. Kaya't kayo ang makasarita. Kanayo na makitkita kayo ditoy. Gadno kayat yu ti ijayak. Pagsayaatan daytoy ti balasang yo. Oh, naka-order akon. Urayan tayo laangan. Agyaman tayo manugot kayo ang makisarita kanya. Diyakon agpalpalikaw pa'y. Kaya't ko atulungan ti anak yo. Addaam mo ka foundation amang tultulong kadagiti kapada na iti sitwasyon. Nasa uyo itay amasapol ama opera dagiti matana. Tapno uray kas kasano, lumawag mo ti panagkita na. Ha? Agpaiso, sister? Ay na, dakol unay apagyamanan mi, sister. Numatulungan nyo ti anak mi. Wan, sister. Bigbigan mi day tanga utangan na imbag anakam. Ti Diyos, ti kang ronaan apagyamanan tayo. Ta inaramat naklaeng kas instrumento.
Kung ti doktor, inayadat ka nga imulagat dagiti matak. Wan anak ko, inayadam. Diyos ko, baligi ko mati operasyon mo, anak. Daddy, imulagat kon Ha? Mami? Daddy? Sister? Limawag ti pa nagkitak? Agyamanak ka, sister? Ti Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Balik ti operasyon mo, iha. Ay, Diyos ko, agyaman kami unay. Talagaan na imbag ka unay. Welcome home, anak. Adda tayon dito'y balay. Mami, agyamanak iti suportayo kanya. Tunggal ka sa pulan kayo. Ada kayo latakan ni Daddy sumupsuporta kanya. Agyamanak iti Diyos. Tada kayo tinagbalin adadakkel ko. Patpat ganda ka unay, anak ko. Sipod pa'y. Saan da ka nga indadaduma? Gaputa patpat ganda ka unay, anak ko. Daddy, agpakadak ko ma. Mapanak makiayayam di tarwar. Anya, anak, balasang kan. Sana rumbang ngayon kaaglagto-lagto di tarwar. Ay, kunak no mabalin pa'y, Daddy. Ne, ada tao. Inkailo ka tiri daw. Wan, Daddy. Sino kayo, Apo? Ami, balasang ko. Nagdakkal kan. Balasang kan talaga. Allah! Da kayo gayam, sister! Subrot kayo! Daddy! Ada ni Sister Teresa! Umay kayo, sister. Dumanon kayo. Agyaman, nak. Ala, agtugaw kayo. Agpaisaganak iti pagsasangwan tayo. Agyaman nak kabsat. Nga sa anak mo't lang nga agbayag. Adala umay ko ibaga. Kat barang kayat ni Ami. Ha? Anya ka di dayjay, sister? Kasla na patiglaunay ti gagarayo, sister. Wen, kabsat. Ami, iha. Kayat mo ka diti ag-training iti masahe ijay Manila? Ha? Masahe? Kunayo, sister? Wen, kat di kay agdanag. Ta safe dagiti ubing nga ag-training ijay. Adda mang sponsor kan kuana. Kat no kayat yo, ilakad tayon dagiti kasapulan na. Kayat mo ka di, anak? Wan, Daddy. Kayat ko matimapan ag-training. Sige, sister. Pakaamuanda ka. Pagsaritaan mi pa'y daytoy kinibakat. Sige, kabsat. Urayak, noan niya ti desisyon nyo. Nagimas talaga ti luto, Mami. Ay na, pasablugan nakman to'y anak kon. At dangamin kayat na, bakit? Ami anak, adayo unay ije Manila apapanam. Apay, kabailam ti mayadayo kada kami? Pangaasiyo ko, Mami. Daddy, palubusan dakon. Ikarit nga agan an nadak. Lakay. Oh, apay kita anak, bakit? Nusyak, umanugutak. Padasan na ano kabaalan na. Sige. Palubusan ka anak ko. Ngumagan-anad ka kumaijay ha? Ikarit, Mami. Daddy, agan an nadak ijay. I love you, Mami. I love you, Daddy. Nakaragragsak ni Ami iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Ket napan nga rod nag-training iti Manila, babaan iti tulong da Sister Teresa.
ken dagiti kakaduana. Ket babaan iti asi ti Dios, nalpas na ti training na. Alakastan, Mr. Lonely, ket sapay la kumata daytoy innak imbinglay a pakasaritaan ti anak ko, ket agpaay kas inspirasyon kadagiti kas kini ami. Agyamanak, tuy pagayam mo, Paz. Paz, pagayam ko, agyamanak met iti daytoy imbinglay mo a pakasaritaan, may papan iti anak mo. Iti likudan ti kasasaad ni ami, saan alapad dayta kenkwana, tapno awan maaramidan na para iti masakbayan na. Ket pudno, aday ito'y apakasaritaan ni ami, ket agpaay nga inspirasyon, kadag iti naayat adumdungeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Paz at aga Jones Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikkanbiag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joffer Basit, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ami.